mu minsi yashize mu minsi ishize Wazalendo FARDC na FDLR bari babashije kwambura mu 23 ibice. Yego. Wazalendo bari bageje Rumbishi, ndakeka bari bageze Shanje, bari bafashe umusozi w'ingenzi cyane witwa Bukumba. Ndetse bano Wazalendo bari bageze Gasovu bahafashe, ariko Gasovu ni Masisi. Ariko nanone irahura n'uru rugamba rwo muri Kalehe, kuko ibi bice biri kuberamo imirwano byo muri Kalehe twavuga ko ari nka sheni igenda igakomeza muri Masisi. Urumva Gasovu bari bahafashe, Rumbishi bahafashe, Shanje bahafashe, umusozi wa Bukumba bahufashe, Cyambombo bayifashe, n'uduce twinshi bari bafashe rwose mu minsi 3. Ubu rero urugamba ruhari rugezweho ni M23 noneho nawe yatangije ibitero byo kubakura mu ibyo bice. Ndagira ngo wenda nibyo tugiye guheraho nizo update zihari, ariko ubwo mukanya tugiye kuzerekana. Yego. Ndetse aho nabonye abazalendo na FDLR bahuye ngo n'uruva gusenya muri ibi bice kabisa ewana. Yes, bahuye n'uruva gusenya kuko amakuru dufite ibice birimo za Rumbishi bari kubyamburwa. Umusozi wa Bukumba bawambuwe, Shanje bahakuwe, Gasovu bahakuwe nubwo ari muri Masisi. Urumva ko utwo duce bari bafashe bari kugenda badukurwamo. Ariko Cyambombo ntago mu 23 irahagera ngo ihabakure. Yego. Ariko urumva ko yatangiye kubakura mu tw'ingenzi. Burarumbishi nawe na gace k'ingenzi nako kagira amabuye y'agaciro. Ariko bira bice ni ingenzi cyane mu buryo buri strategique cyangwa se mu miterere ya gisirikare. Ari na mpamvu Wazalendo bari bagerageje gutobora muri Masisi kugira bagere Rubaya bikanga. Burero ukabona ko bashaka gutoborera hano muri Kalehe. Ndaje nkwereka ku buryo ari strategique Kalehe n'impamvu bari kuharwanira cyane n'intego Wazalendo bafite bishi. Ubu rero kugeza ubu imirwano iracyari kuba baracyarwana kugira ngo ifate n'ikindi gice cya Rumbishi. Gusa makuru kuri njyewe ni nkaho navuga ko Rumbishi abarwanyi bayisubije. Yego. Umusozi wa Bukumba bawisubije. Shanje babakuyemo rwose babasubiza inyuma. Ariko tutarakomeza mu tundi duce abarwanyi bari kwisubiza, navuga baye mu 23. FARDC nayo hariya rwose uri kubona ko FARDC Wazalendo na FDL nabo ntago borose, urabona bari determine kuziye mpamvu. Serera yazanye ziramforo mu gihe mu 23 nayo yari yazanye izindi nyinshi guhera mu ijoro. N'uyu munsi yazanye ramforo n'abakamanda ndetse bajya ku rugamba barimo bansaba Imana bahageze. Ariko mu 23 kuzana ramforo bifite ishingiro kuko nubundi kugira bayambure bira bice bya za Cyambombo, za Rumbishi, ibyo za Gasovu n'ahandi hatandukanye bagere Shanje iyo misozi ya za Bukumba n'ahandi. Nuko mu 23 yari ifite abarwanyi bake muri bira bice. Ndiro kubona ko amabomba ari kuvuza ubuhuha. Kare hari bombe. Kare bombe riri kuvuza ubuhuha. Nakubwiye ko mu duce twose tw'imirwano. Zone de combat. Hano twabonye ni muri Fizi mu misozi miremire ya Minembwe. Ya mirwano yarangiye mu 23 ifashe za Mikenke, za Rwitsankuku, za Birarombiri .0 kwa Murima. Ariko mu majyepfo ya Minembwe uzi ko apatiri ya Rugezi yaragifata za Kabanje, ifata za Kimete, ifata za Sara, ishaka gukomeza za Mirimba, ariko imera nkaho ifunze ngira ngo yari yanambutse muri Kalehe niho ruri. Ariko noneho ubu ni Wazalendo FDLR FARDC baramaze igihe bagaba ibitero bafata ibice. Urone mu 23 nari kugaba ibitero byisubiza. Yego. Yego. Ya nandi makuru rero turaza gukomeza tubashakira andi update agiye atandukanye aho update yo ni menshi cyane nubwo twavuga ngo tuyarangize. Ababembe mayimayi z'ababembe turacyari Sud Kivu, ariko ubwo tugiye muri territoire ya Fizi. Yego. Mayimayi z'ababembe zikuruwe na General Yakutumba. Na mayimayi z'abafurere zikuruwe na General Ngomanzito Delfeka. Zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe ziba impamo hamwe na Spiro. Sendege ya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze, utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro. Spiro M1, M2, M3 zisange mu Giporoso ku cya Mitsingi ahateganye na Hilltop Hotel. Hari icyapa kinini cyanditseho Sendege ya Emile. Ukimara kugura yawe uhita uyitahana ako kanya. Ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitrakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka. Hamagara Sendege ya Emile kuri 0788 307 023 maze Spiro yawe uyibikeho.
bakunzi ba Gasaro TV ndabaramukije amerere mu mpande zose z'isi mwebwe mukunda ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi muri abantu b'ingenzi cyane ariyo mpamvu natwe mba mpari kugira ngo tubagezeho ama update agiye atandukanye umunsi ku wundi ndi kumwe na Claude muramenyereye n'umuntu wacu nzi neza ko benshi mukunda ubusesenguzi bwe bwana Claude nguhaye ikaze urakoze cyane Gasaro kumpa ikaze dusuza n'abakunzi ba Gasaro TV n'amahoro turashima Imana iminsi myinshi cyane yego Claude reka rero ntangire nshimira abantu batwizeye bakatugurira ibibanza ni ukuri n'abandi mukomeze muze ni ibibanza byiza ahubwo nibatinda yego bizashira barasanga bishize kuko ndi kubona aba diaspora bari kubigura ku bwinshi n'abanyarwanda kandi n'abanyarwanda bari kubigura ariko nari nakubwiye ko biriya bibanza byawe uko nabibonye njyewe ntabwo biriya bibanza nta muntu utakigura yakibonye akeneye isambu ni ahantu heza ho kubaka rwose yego ubwo rero nawe uraza kumpamo ka komisiyo ndi kubona uri kubigurisha ku bwinshi ntuyarye wenyine ejo bundi warakigurishije na mbere yaho warakigurishije webye wari agafanta kandi nanjye ndi kugufasha rwose ubwo rero ayo mafaranga nanjye ugomba kunguriraho agafanta ariko ubwo aba diaspora n'abandi bakeneye ibyo bibanza Gasaro iri hafi kubimara rwose gusa biracyahari byiza ariko nibatinda bazasanga byarangiye yego icyiza buriya hari ushobora kubona parcelle nziza kandi nini ariko no ku giciro gito kandi n'ahantu heza ubwo rero abantu bashatse rwose ayo mahirwe bayabyaza umusaruro mukomeze muze amahirwe ya mugana wa Claude muyabyaza umusaruro nimero ni 0787 14 n'abashaka ibibanza bibiri bifatanye turabitanga arabambwira bati turashaka parcelle nini cyane kandi nta bindi bya komisiyo nta komisiyo nta muntu gusaba komisiyo ni direct kuri Gasaro wo kisura gusa yego gusa bya bivuga ngo umuntu yakurangiye ngo umuhe nta komisiyo ntayo nta komisiyo rwose Claude reka duhere hehe muri update z'uyu munsi update z'uyu munsi rero nujya kuri access zose zitandukanye yaba muri territoire ya Fizi mu misozi miremire ya Minembwe cyangwa se mu burengerazuba bwa Minembwe mu majyepfo ya Minembwe cyangwa kuri access ya Gipupu secteur ya Itombo muri za chaîne de Mitumba cyangwa se tukajyaho plateau ya Uvira ku Ndondo groupement ya Bijombo cyangwa za Mitomba yego ku yindi side Rurambo naho ni muri plateau ya Uvira Masisi kivuye amajyaruguru ngo twahageze Walikale cyangwa se Rubero cyangwa se Rucuru ubu mwibyo bice byose mvuze ni bice mu byukuri bimaze igihe biriho imirongo y'urugamba burera hano hari imirongo y'urugamba cyangwa se hano urugamba rukomeye yego ni muri territoire ya Kalehe ni muri Kivu y'Amajyepfo ariko kuri ku rugabano rwa territoire ya Kalehe na Masisi cyangwa se twavuga ko ari urugabano rwa Sud Kivu yego na Nord Kivu hari imirwano ikomeye cyane hagati y'abarwanyi bari mu 23 bahanganye n'ingabo za FARDC Wazalendo na za FDLR yego n'urugamba rero rukomeye cyane muri Kalehe mu minsi yashize mu minsi ishize Wazalendo FARDC na FDLR bari babashije kwambura mu 23 bice yego Wazalendo bari bageje Rumbishi ndakeka bari bageze Shanje bari bafashe umusozi w'ingenzi cyane witwa Bukumba ndetse bano Wazalendo bari bageze Gasovu bahafashe ariko Gasovu ni Masisi ariko nanone irahura n'uru rugamba rwo muri Kalehe kuko ibi bice biri kuberamo imirwano byo muri Kalehe twavuga ko ari nka sheni igenda igakomeza muri Masisi urumva Gasovu bari bahafashe Rumbishi bahafashe Shanje bahafashe umusozi wa Bukumba bawufashe Cyambombo bayifashe n'uduce twinshi bari bafashe rwose mu minsi 3 ubu rero urugamba ruhari rugezweho ni M23 noneho nawe yatangije ibitero byo kubakura mu ibyo bice ndagira ngo wenda nibyo tugiye guheraho nizo update zihari ariko ubwo mukanya tugiye kuzerekana yego ndetse aho nabonye abazalendo na FDLR bahuye ngo n'uruva gusenya muri ibi bice kabisa ewana yes bahuye n'uruva gusenya kuko amakuru dufite ibice birimo za Rumbishi bari kubyamburwa umusozi wa Bukumba bawambuwe Shanje bahakuwe Gasovu bahakuwe nubwo ari muri Masisi urumva ko utwo duce bari bafashe bari kugenda badukurwamo ariko Cyambombo ntago ye mu 23 irahagera ngo ihabakure yego ariko urumva ko yatangiye kubakura mu tw'ingenzi burarumbishi nawe na gace k'ingenzi nako kagira amabuye y'agaciro ariko biriya bice ni n'ingenzi cyane mu buryo buri strategique cyangwa se mu miterere ya gisirikare ari na mpamvu Wazalendo bari bagerageje gutobora muri Masisi kugira bagere Rubaya bikanga buro rukabona ko bashaka gutoborera hano muri Kalehe ndaje nkore ku buryo ari strategique Kalehe n'impamvu bari kuharwanira cyane n'intego Wazalendo bafite impamvu mvuze ko baje gutoborera muri Kalehe hano muri Kalehe hari umugabo witwa Generali ngira ngo ni Generali Bahigi yego
na ba Kigingi baje kumuha support, abitwa ba General Macano, abitwa ba General Delta, abitwa ni benshi cyane baje kumuha umusada kugira barebe ko bakubita ibyo bice bya za Rumbishi, none ibice biri ku rugabano rwa territoire ya Masisi na Walikale babifate. Ariko intego bari bafite nyamukuru ko ari kugira bakomeze bafate ibyo bice birimo za Cyambombo, za Rumbishi, za Shanje n'ibindi bigiye bitandukanye, noneho bagere ku musozi witwa umusozi wa hari umusozi witwa bari Burariza, ndumva ko kasozi nakabo, ariko nari ngafite hano. Ni umusozi urangamira ya mihanda iva Nord Kivu na Sud Kivu, uriko nura muhanda route nationale iva Bukavu ikajya Goma. Buragiza, ni umusozi wa Buragiza, nawe wibutse bikurirwa ureba, ni umusozi wa Buragiza. Wabonaga ko objectif bafite ari kugera kuri umusozi wa Buragiza, noneho bagera kuri umusozi wa Buragiza kuko nako uri neza cyangwa se urangamira ya mihanda, bagahita bakupa umuhanda uva Nord Kivu na Sud Kivu. Niko kuvuga ati Goma na Bukavu tubitandukanye. Yego. Sibyo? Yego. Ariko ntago biri kubakundira. Ariko ku rundi ruhande biriya bice biri strategique kuko buri ugiye ugafatana za Numbi, nabonaga nazo bazigerereye. Hari bitugera mu misozi irangamiye Bweramana na Minova. Yego. Urumva rero ko byo ni ibice by'ingenzi cyane kari ibice bisa nkaho birangamiye uriya muhanda rero ujya n'uruza ruva Goma ujya Bukavu, ufunze uwo muhanda burya wabuhaye ikizamini mu 23 kuko turabona ko mu 23 ifite ibice byo muri Sud Kivu nka Bukavu ikagira n'ubuyobozi, ikagira ibindi bice byo muri Nord Kivu ikahagira n'ubuyobozi Goma. None hibaza ufunze uriya muhanda, ubwo Goma n'ibice bya Nord Kivu waba bikatinze cyangwa waba bitandukanyije n'ibya Sud Kivu, kandi aho hose mu Venturira hakeneye, hafite ubuyobozi, hafite n'ibikorwa, hafite n'ibice. Nicyo bagiraga rero bakore, ariko ntago biri gukunda. Ubu rero imirwano irakomeje, ariko amakuru ari kwerekana ko mu ijoro ryakeye mu 23 yari yabashije gufata igice kimwe cya Rumbishi. Ubu rero kugeza ubu imirwano iracyari kuba, baracyarwana kugira ngo ifate n'ikindi gice cya Rumbishi. Gusa amakuru kuri njyewe ni nkaho navuga ko Rumbishi abarwanyi bayisubije. Yego. Umusozi wa Bukumba bawisubije, Shanje babakuyemo rwose babasubiza inyuma. Ariko tutarakomeza mu tundi duce abarwanyi bari kwisubiza, navuga bayi mu Ventura. FARDC nayo hariya rwose uri kubona ko FARDC Wazalendo na FDL nabo ntago borose, urabona bari determine kuziye mpamvu. Ubwo mu 23 uyu munsi yari kwisubiza ibice cyangwa se iri kurwana no kwisubiza ibice, ahubwo FARDC yahise yongera ramforo zituruka Bunyakiri z'abasirikare benshi cyane. Abangaba rero ngira ngo na FDL na Wazalendo bagabye igitero, ariko urumva bashaka kugaruka muri Shanje, ariko Shanje bakuwe mu nkengero za Shanje. Imirwano rero yari kubera nko mu birometero 10 bya centre ya Shanje, ibintu byatumye n'abaturage basa nkaho bongera guhunga biturutse kuko hari gukoreshwa bombe, intwaro ziremereye, amabombe. Rero umuturage burya ari kumva bombe, ibirometero 10 ntago ari byinshi, ahantu hari kuvugira bombe ubuzumva. Kandi n'ubundi hari hamaze iminsi hari imirwano, abaturage bari bahunze bwa mbere bari batangiye kugaruka, ariko n'ubu basa nkaho batangiye guhunga buke buke. Ubwo rero urumva ko FARDC iri kuzana izindi raporo zituruka Bunyakiri, nkubwira ko bari kurwanira mu birometero 10 bya centre ya Shanje, ariko ntibari kuharenga. FARDC rero yazanye izi raporo mu gihe mu 23 nayo yari yazanye izindi nyinshi guhera mu ijoro. N'uyu munsi yazanye raporo n'abakamanda ndetse bajya ku rugamba, barimo bansaba Imana bahageze. Ariko mu Ventura kuzana raporo bifite ishingiro kuko n'ubundi kugira bayambure biriya bice bya za Cyambombo, za Rumbishi, ibyo za Gasovu n'ahandi hatandukanye, bagere Shanje, iyo misozi ya za Bukumba n'ahandi. Nuko mu 23 yari ifite abarwanyi bake muri biriya bice, kugeza ubwo abaturage ubwabo baklemingaga bakavuga ati nyamara mu 23 hari icyo tubasaba. Eske niba mubona mudafite abasirikare bahagije bo kurinda bino bice, byaba byiza ko mwahava akagaruka FARDC na Wazalendo tukabana nabo, kuko twe tubana nabo n'abahageze. Yego. Noneho igihe muzabonera ubushobozi bw'abandi basirikare bisumbuyeho cyangwa se mubonye indi effectif, mukaza mugafata bino bice. Kuko abaturage rero babivugaga nuko mu Ventura afashe biriya bice, ariko kuko ihafite abasirikare bake, Wazalendo, FDL n'aba-FARDC buri gihe bagaba ibitero bya gicengezi, bakiba imitungo y'abaturage, abandi bakanicwa. Ni ibikorwa bihoraho. Umva ko mu Ventura kubera gusiga abasirikare bake muri biriya bice, nubwo ariyo yahagenzuraga mbere batarayihambura, ariko abaturage nta mutekano bari bafite. Baheruka gusaba mu Ventura ongera ingabo hano, cyangwa se byibuze uhave FARDC hagaruke, noneho igihe muzabona mubonye ubushobozi bw'abasirikare bahagije muzahagaruke. Byaje kubaho rero kuko n'ubundi Wazalendo bahise bagaba ibyo bitero, ngira ngo ni imirwano igiye kumara iminsi 3. Bafata ibyo bice, ariko babifata baprofise ko hari abarwanyi bake bari mu Ventura,
abo barwanyi rero nabo bararebye baritegereza babona uburyo haje abasirikare benshi ba FARDC, haje wazalendo benshi, haje na za FDLR nyinshi, babona baje nk'inzuki. Buriya mushobora kuba muri abantu 100 mukabona mugabweho igitero n'abantu 2,000. Aho hantu ntago waharwana. Yego. Muri abantu 100 mugabweho igitero n'abantu 2,000. Niko byagendekeye mu Ventura rero abo barwanyi bayo bake babonye uburyo FARDC wazalendo na FDLR yo coalition baje ari benshi cyane, bahita bihungira bigira mu misozi nka Rumbishi. FARDC wazalendo FDLR bayifashe batarwanya. Ahantu henshi ntibarwanaga nka resistance ikomeye yabaye kuko abo barwanyi bari bake bo bahita bigira mu misozi, ariko bamajije gusaba ramforo. Ramforo rero zatangiye kuza ku munsi w'ejo, niyo mpamvu rero bari kwisubiza ibyo bice byose muri Kalehe nakubwiye. Ariko FARDC nayo kabona kidashaka gukuraho na wazalendo na FDLR kuko barakomeza kuzana nk'uyu munsi mu gitondo haje ramforo nyinshi cyane. Ariko still nyine M23 nayo yamaje kuhashira force zihagije, kandi iri kugenda yisubiza ibyo bice byose nkubwiye. Ya rero yego ndiro kubona ko amabomba ari kuvuza ubuhuha. Kare hari bombe, kare bombe riri kuvuza ubuhuha. Nakubwiye ko mu duce twose tw'imirwano, zone de combat, ahantu twabonye ni muri Fizi mu misozi miremire ya Minembwe. Ya mirwano yarangiye mu 23 ifashe za Mikenke, za Rwitsa nkuku, za Biraro 2.0 kwa Murima. Ariko mu majyepfo ya Minembwe uzi ko apatiri ya Rugezi yaragifata za Kabanje, ifata za Kimete, ifata za Sara, ishaka gukomeza za Mirimba, ariko imera nkaho ifunze, ngira ngo yari yanambutse umugezi wa Rwiko, ariko imera nkaho ifunze ntiyakomeza Mirimba. Aho rero hari amazi igihe havugwa imirwano za Mitamba nabivuze, groupe ya Bijombo hariya ku Ndondo, na za Rurambo M23 yari maze igihe irwana na wazalendo na za FDL n'abarundi na FARDC, yanahafashe ibice bigera kuri 7. Babonye duce ejo bundi yafashe turimo za Murambi, yego, bari na za Rubunga na za Kitonga. Two duce twaje twiyongera ku tundi bari barafashe muri secteur muri sheferi ya Bafuriro hano za Rurambo. Ibi kandi byahise bihesha M23 ubugenzuzi bwo guhita bajya hejuru ya plaine. Twavuga ko M23 ari genzura plaine nubwo munsi hari FARDC, ariko iyo misozi kuva bafatira bira bice bya Rurambo nibo bahagenzura. Masisi naho hari amazi yavugwa imirwano. Tugiye kureba ahantu muri zone de combat, ahantu hari amazi yavugwa imirwano Bukarehe niho hari urugamba rukomeye. Yego. Niho rwimukire rwose. Gusa n'urugamba ubona ko anytime rushobora kuza kurangira. Kuko si ubwa mbere bano wazalendo baje muri Karehe bagafata ibice birimo za Cambombo n'ibindi, M23 ikagaruka ikahabakura, bakongera bakagaruka, M23 ikongera ikahabakura, nuko bihera, nuko bihora nako. Yego. Nuko bihora rero, ubwo bisaba ko M23 hafatira ingamba zo kuhashira abasirikare bahagije. N'impamvu wazalendo bahora baza, nuko baba bafite amakuru yuko abarwanyi ba M23 baharari bake. Noneho bakabanza bakitegura bakaza ari benshi. M23 kugira habakure bisaba kibanza kuzana izindi ramforo ziturutse ahandi. Ahubwo igitangaje nuko M23 izana izo ramforo yahabakura, ikongera ikahasiga abandi bake b'abazalendo bakongera bakagaruka. Ubwo rero kuri inshuro dushingiye ku byo twabonye, birashoboka ko M23 noneho izi force yazanye zaje gutanga umusada ziri no kwisubiza ibice zishobora kuzahagoma kugira ngo ibi bitazahora byiripititinga byisubiramo. Yego, nabonye kabisa no muri wego muri bice urugamba ariho rusa na ruri kwerekeza muri Karehe niho ruri, ariko noneho ubu ni wazalendo FDL FARDC baramaze igihe bagaba ibitero bafata ibice, burone M23 nari kugaba ibitero ibyisubiza. Yego. Yego. Ya nandi makuru rero turaza gukomeza tubashakira andi update agiye atandukanye, aho update yo ni menshi cyane nubwo twavuga ngo tuyarangize. Nk'ababembe mayimayi z'ababembe turacyari Sud Kivu, ariko ubwo tugiye muri territoire ya Fizi. Yego. Mayimayi z'ababembe zikuriwe na General Yakutumba. Na mayimayi z'abafurero zikuriwe na General Ngomanzito Delphin Kayembe. Abamaze iminsi barwana. Ubu amakuru avuga ko ejo bari kurwanira za Mirimba, za Misisi, ngira ngo hari n'akandi gace kitwa ni bari ndakibagiwe ni Misisi, za Mirimba bari kurwana. Bamaze iminsi mu byukuri ababembe n'abafurero bari kurwanira imitwe ngo Manzito y'abafurero uri kurwana ni y'ababembe. Ugiye kureba rero barapfa ibintu by'amabariyeri, hari politike ngo yaje he gusaba wazalendo gukuraho amabariyeri muri Fizi za Uvira n'ahandi. Ako kazi bagashinga General Amuri Yakutumba. Amuri Yakutumba rero ari kujya no mu matwa ngo yihishe mu mashyamba. Ari kujya no mu matwara. Abandi mu gihe bavuga ko ngo yagize ubu yarakize.
Amuri Yakutumba arahari ariko sinigeze nkubwira ko Amuri Yakutumba atapfuye. ariko minsi yashize Yarakomeretse ariko yarakomeretse arivuza. icyo ndacyemera. So ubwo rero bari gupfiki amabariyeri ngo General Amuri Yakutumba Kinshasa yatanze amabwiriza yuko bariyeri zose agomba kuzikura muri Fizi na Uvira. Yarangiza akajya mu matwari y'abantu babiroze bishambuke bangoma zito ubwo bagatangira gupfa ibintu nk'ibyo ngibyo. So nababembe rero n'abafurero bari bamaze igihe bifatanya ariko ndavuga iyo mitwe yabo kuko si bose iyo mitwe yabo ya Wazalendo ya Maimai nako bafatanya kurwanya twirwaneho nayo mu 23 ariko basubiranyemo. Iyo abantu rero bafatanyije kurwanya umuntu runaka bo bagasubiranamo baba bari guha amahirwe na avantage kuwo bahanganye. Ubwo na avantage kuri twirwaneho nayo mu 23 kuba General Yakutumba ahanganye na General Ngoma Nzito. Umutwe w'ababembe n'abafurero. Si avantage se kuri twirwaneho nayo mu 23. Cyane rwose gasa ufite abantu bakurwanya ukabona bari gusubiranamo harya burya ntuyicinye icyara. Iyo ubona abanzi bari gusubiranamo wicinye icyaha na avantage. Yego Claude ndagushimiye cyane. Urakoze. Ubu twamaze kubibona twese kubera guhenda kwa mazutu na essence ntabwo tuzatungurwa no kubona mu minsi mike igiye kuza mu mihanda hazaba hasigayemo imodoka nke cyane za Kia, Hyundai, hybride z'amoko atandukanye n'izindi nke cyane. Izi zizasigara mu mihanda niza bamenye Auto Korea Maintenance Limited, ikigo cy'inzobere mu gusuzuma no kwita kuri systeme zigize imodoka ku buryo litiro 8 za mazutu wazikoresha mu birometero 100 naho litiro 7 za essence zikora mu birometero 100 cyangwa se hejuru yabyo. Auto Korea Maintenance Limited ni abahanga bagufasha mu gihe ufite imodoka y'amashanyarazi, bazobereye cyane kandi mu gusubiza ku murongo imodoka zose zakoze impanuka kandi bakikurikiranira ibijyanye na assurance. Wowe uzaba gusubiza imodoka yawe imeze nk'ari nshya, bayisubiza agaciro kayo yahoranye, zaba za Kia, Hyundai, full electric na hybride. Abagira ibibazo ku mihanda imodoka ikaba yakuzimiraho bagukorera dépannage ku buryo imodoka yawe bayikurikirana mu gihe gito. Abafite imodoka zikoresha mazutu muri Auto Korea Maintenance Limited bazikorera maintenance bakoresheje imashini zabugenewe batiriwe bafungura imodoka, ubundi imodoka igatangira kunywa bike cyane. Ibi igiciro kibikomoka kuri petrol kirabidutegeka twese. Ni n'abahanga cyane mu gusuzuma no gukora neza imodoka z'amashanyarazi. Abarimo kuzigura ntimugire impungenge. Ni mubagane ku mashami yabo igikondo mu mujyi wa Kigali n'inyamata mu Bugesera. Bahamagare cyangwa bandikire kuri 07 86 20 6054. Auto Korea Maintenance Limited niyo makiriro imodoka zacu zisigaranye. Inzozi zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe zibaye impamo hamwe na Spiro. Sendegeya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze, utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro. Spiro M1, M2, M3 zisange mu Giporoso ku Cyamitsingi ahateganye na Hilltop Hotel. Hari icyapa kinini cyanditseho Sendegeya Emile. Ukimara kugura yawe uhita uyitahana ako kanya. Ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitrakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka. Hamagara Sendegeya Emile kuri 0788 307 023 maze Spiro yawe uyibikeho.